Mucemanini na atwarithia a nduthi thoko-ini ya Iciara nikuo muhuraniri wa tigiti wa chama cha kazi Duncan Mbowe ahinyiririe muingi wa mbere ya rugongo guthurima atongoria aria maramahoya kura na cieko ciao handu ha gutahwo ni uteti wa ciama. Tuangalie kiongozi kulingana na vitendo vyake. Tusiambiwe story mingi, tutigatumie story nyingi cia andu etu a boda boda ati riu ithenya mbuge ni kiboi wira warie ndorerwe wira nyamberie kuga chagura TCK chama cha kazi. Nataka tubadilishe nia ni kwamba mimi kama Mbowe nikisimama niseme nimetenda hii nitatenda hii. Mbowe uria ureganite na ndeto iria iratabio atia rugamitio ni thirikari erite aikari mamenye kiria kiratuma thirikari yoneke iri na mihango itarahwa guku ni kumahua macokerie kiama kia UDA giturua giki. Wana matinga mauma NYS murona guku ni makathie tariki 27. Halo no ri kugatigwa na mugongo wetu wa mbere no nuri kugatigwa rutage wira tungirega kuroria wega. Halo kiri mutera na muruti wa wira tondu andu aya othe na mbia inorona guku tariki 27 ndugaciona. Oritie aikari a mbere ya rugongo matigetikire kubangirwo mutongoria amu nio moi na mari na hinya wa gutua mutongoria uria mangienda amarugamirire. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Boda boda 200 ukithirwo